kazi porantara amadi ku kazi kandi kaja mu modoka kamwanya mutoya ibintu bisuma bikangora ariko n'undi mu rugo muri weekend kuko weekend mba ndi mu rugo sizankora weekend Imana kuko tutaramanye na madame ndetse n'abana nababwiye kuko hari itaramo kihoraho naho baratarama nyine ibo bari mu rugo aje nk'indi ku kazi bakibemo ariko uyu munsi twabanye kandi reka dukorane nawe ni umuririmbyi arashaje ariko yagazaririmba akiri mutoya reka tumweze akaririmbo nawe abaramusemo muri iyo minota bampaye nayo ndayiharuramo. Amen. Yes, ashimwe. Amen, amen. Reka turirimbe mu gushimisha 68. Ntabwo nkwiye kuja niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe zaja nibuka yuko ihoraho imenyizo zose uko bingana ifite umutima w'urukundo kuko ijendo ngisha ibinkwiriye umunezero n'umubabaro zose abizaniramwo amahoro umunezero n'umubabaro zose abizaniramwo amahoro amba hafi ndetse buri munsi kandi angerera ubuntu bunkwiye aja nikorerera imitwaro niwe data kandi niwe mana uko kwaja ndunga buri munsi aja ndamira muri izo zose buri munsi aja mpimbaraga iryo ni isezerano yambaye buri munsi aja mpimbaraga iryo ni isezerano yambaye mana yaje komeza uzumfasha we gutaramire ndazicungira pole nizeri ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho ubu unamburira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihuza zakujana we umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihuza mana yanje komeza uzumfasha we gutaramire ndazicungira mpore nizera ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho ubu undamburira amaboko yawe umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihuza zakujana we umpa imbaraga ku buntu bwawe kugeza igihuza zakujana. Haleluya. Amena. Amen, amen. Murakoze cyane. Yego murakoze. Kuko twabivuze ejo wenda hari abaje none batataramye ejo amazina nitwa Kinyamahanga Dieudonné tuye muri Amerika benshi bavuze amazina nabo bise benshi turaziranye bakeya tutaziranye nonge kandi
gushima Imana kuko mwanizeye mukampeza iminsi 2 ukuri narabyishimiye cyane kuko tutaba twigisha cyangwa tugeza aho turi turabwiriza nyine turi nabongeri ariko kubona nyine muri gitaramo hari abongeri benshi cyane hari abavyeyi benshi abagabo benshi bavuga ubutumwa ariko nyine kubona mwatwize mukatuheza iminsi 2 n'umugisha w'Imana kuba twishimiye cyane Imana ibaho umugisha kandi tuzakomeza tuzirikane kandi tubane. Amen. Mwese ndabaramukije abari Bujumbura abari Europe abari twebwe hano mungu dufite 4:20 za nijoro n'amasaha kuja kuryama kandi kanya ariko reka tutarame uko Imana iduheza. Ejo twaganirije muri Imana rivuga ngo gukura mu mwuka. Gukura mu mwuka rero nuko twaganiriye ejo niza nazo dukomerezaho kuko ejo twaravuze ngo gukura mu mwuka abenshi baravyitiranya bakira ko bakuze kandi batarakuze kandi igihe tubuje muri Imana ijambo ry'Imana rigira uburyo bwinshi rivugwa cyangwa se ritegerwamo iyo turivuga abari zo kurya kugira ngo bidufashe ubundi kandi ni umuti wo kutuvura kandi uwo muti nabivuze mu gitondo aho twari twateraniye umuti ugira uburyo bubiri hari urukingo ariyo vaccine umuntu atararwara bakamuhetera umuti wo kuzomukingira indwara runaka mbona hano baza bakingira abana niba ashushagiye cakera bazavuga ngo bahaje ngo urukingo rw'akaduta rw'amahemba bikibenzo ngivyo bagatera umuti kugira ngo umuntu atarwara cyangwa umwana atarwara none zambaraga z'indwara zaza gasanga mu mubiri harimo wa muti umuntu ntarwara. Rero ijambo ry'Imana naryo rishobora kuba urukingo rudukingira indwara z'ibyaha umutima ugira indwara y'umutima n'icyaha none uwo rukingo rero ni ijambo ry'Imana. Ico kimwe cya kabiri kandi ijambo ry'Imana none igihe rivugwa rizari umuti ku barwaye kera ku bantu kera bagize indwara babaye infecté none wa muti ukaza ukavura indwara kuko ya ndwara iri murimo none umutagakira. Cyo gituma umundi kandi ijambo ry'Imana rikaza ari igipimo ari umuzani iro twandiko bivuga kwa ngo turivuga uje kumenya kuri uko ryaje kuri wowe nimba ryaje ari urukingo nimba ryaje ari umuti uvura nimba ryaje ari igipimo cyo kwirebaho kwa kundi wa mugabo yavuze ngo hengane pagare ku myenzani kwiye. Iyo rero mu buryo bwawe n'ubundi ni wowe umenya ukuntu ryakira ibyo gihe turivuga bati ijambo bavuze rije ari urukingo rije ari umuti cyangwa rije ari igipimo reka n'igipimo ho ndeye bukomeze. Twaganiriye gukura mu mwuka turavuga ngo gukura mu mwuka ikintu cyambere cyangwa intambwe ya mbere yo gukura mu mwuka hazakura umuntu wavutse umuntu wundi yokura atavutse tugiye muri kimwiri umuntu mbere aravuka akabura uruhinja akabura usoro mu nda reka mbivuge gutyo agakurira mu nda ya nyina bwaca akavuka akaje umusozi rero agaze umusozi bazavuga ngo umuntu yavutse aho n'intambwe ya mbere rero umuntu azatangira gukura mu mubiri no mu mwuka ariko bimeze mu mwuka haba kuvuka bwa mbere intambwe ya mbere umuntu amara kuvuka rero intambwe ya kabiri zikurikiraho niyo tuganira none ejo twavuze intambwe ya mbere yo kuvuka yamara kuvuka none agakura abenshi twarahavuze ejo turavuga ngo abenshi bazavuka bakarirwa bagakura abandi bango bagakura batararizwe bataravutse tabazana hari abantu benshi ngo bakura bataravutse bivuze iki aho ni mu mwuka tuvuga ntabwo ari muri kimwiri ugasanga umuntu yamara kwakira agakiza cyangwa se yakumva cyangwa se akamagenda agakura gakuza igihagararo gusa kuko gukura ntabwo ari imyaka mu gakiza ntabwo ari imyaka y'igihagararo ntabwo ari imyaka ivutse ni ijambo ryo kumenya agakiza akariko no kwaka umwami n'umukiza wawe. Reka rero tuzije yacu none bya mufasha wacu dufasha gusoma araza kudufasha gusoma nyine kuko bamuduhaye yavuze ko ari mu muhanda rero ibintu bibiri yavuze ko ari mu muhanda ntakibazo ubundi yasoma turaganira amajambo cyangwa se turaganira intambwe zibiri cyangwa se ibihe bibiri cyangwa se ibintu bibiri
cyangwa se uburyo bubiri sinzi ko nabikoresha mu Kinyarwanda cyangwa mu Kinyamurenge byerekana umuntu bituma umuntu akura. Umuntu amaze kuvuka rero ukaba uruhinja haka twasomye igitabo ca Petero avuga ngo mwifuza amata y'umwuka adafunguye ngo abakuze abageze kugakiza. Ayo mata y'umwuka yavuze ni ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana ridafunguye. Umwerera ni amata avanze n'amazi. Rero ibintu gifunguye cyangwa se ikintu kiri mélange, ikintu kiri mixte. None aravuga ngo murye munywe mwifuze amata kandi atari mu bindi bintu. Hari ibyo kurya by'ububiri abantu baza barya bakarya bavuga ngo nizo kurya special, akaba ari kurya original. Special ni ibintu bivanze birimo ibintu byinshi bakize nyine kaba special, ariko izi special nyine ibirimo ibintu byinshi cyane, ariko original ni ikintu n'umwimerere. Umwimerere aba ari ikintu kimwe cy'umwimerere. Rero ijambo ry'Imana n'umwimerere, ijambo ry'Imana rivanze rizarikana ngo rifungurwe. Ito abantu benshi batakuze, Petero yahoze yandikira abantu biwabo bari baratwangitse mu bihugu byinshi bya Aziya, arabandikira arababwira ngo mumenye muramenye tinkoze munywa amata afunguye, ijambo rifunguye. Ijambo ry'ubungubu kugira ngo imperuka turi mu bunyine ijambo rirafunguye cyane. Abantu bari gufungura bagaheza abantu ijambo rifunguye, bituma abantu bagwingira, abantu bakabibihingo tibakure neza kuko bari ibintu bitari byo, banyweye amata atariyo afunguye. Petero ariko aradukangurira atubwira ngo rero ngo mube hange amata ari mu gufungurwa. Hari amatari mu gufungura kandi amata bakayihiza abantu bakayanywa. Abwira bene wabo ngo mwirinde, ahubwo ibyo ngibyo ntibikuza ntako bizabajana, ahubwo bizabadindiza mu bihingo. Abantu babaye ibihingo kuko bariye banyoye ijambo ry'Imana rifunguye. Ubungu hari inyigisho nyinshi ziyobya abantu, kandi wacu twebwe ndagira ngo banyu abari Burayi niko bimeze. Bibiliya barayihinduye bashyizemo indi mirongo itabamwo, ndetse ni wacu n'ubwoko bwacu bumaze gushikwamo barahari bavuga inyigisho zitari zo, ariko si igitangaza ni ubuhanuzi bw'uko bwuzura. Ubuhanuzi buravuga ngo Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira amuhanurira, aramubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaba bari ibihe birusha cyane. Ngo abantu bazakurikira inyigisho bifuza kandi banazibwirize icyo bumva icyo ashaka, none ngo acyabwiriza. Ibyo biriho, umuntu abwiriza icyo yumva, umuntu akabwiriza icyo ashaka. Nizo ngizo rero tutagiye kure, reka dusome ijambo ry'Imana. Turavuga amagambo abiri atuma umuntu akura. Amaze kuvuka ijambo bimufasha gukura ni amajambo abiri. Ijambo rya mbere ni igaburo rikwiriye, ibyo kurya bikwiye bishitse. Akabona ibyo kurya bikwiye imyaka ye, ibyo kurya bishitse bimeze neza bisukuye. Icyo nicyo cya mbere. Icya kabiri kandi kiza gituma umuntu akura neza ni ukwemera kurya, kwemera gufungura. Ndaza kubivuga neza ndabisobanura. Reka dusome iryo rya mbere rivuga ngo igaburo rikwiriye. Nadusomeye mu gitabo cy'Abakolosayi, namwe muramburaho muri Abakolosayi ni isura 3 umurongo 16. Abakolosayi ni isura ya 3 umurongo 16. Turebe igaburo rikwiriye kuntu abantu bashobora kuba barya ibikwiriye bishitse. Reka dusome Abakolosayi 3:16. Haravuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwije rifite ubwenge bwose, mwigishanye muhugurane muri zaburi n'indirimbo n'ibihimbano by'umwuka, muririmbana Imana ishimwe mu mitima yanyu. Amina, amina. Amena. Imana igufasha cyane. Avuze neza uyu mugabo Pawulo yandikira Abakolosayi, abereka ukuntu bashobora guhagarara bakuze bakomeye. Arababwira ngo ijambo ry'Imana aryo gaburo, aryo byo kurya bitunga umukristo, ngo ribe muri mwebwe rigwiriye. Turi ikintu cya mbere babwiye. Yego. Iri jambo ribe rishite ikindi kugwira abagore barahangaha wenda bamwe muri mwebwe bakuru uretse abatoya babaye iwacu baja ku munkwi bagatoragura, yamara kugwiza akabona gutaha.
cyangwa yagenda kwahira ibyatsi bakagenda bakahira ataragwiza ntiyohambira mpaka aragenda agerageze arebe agwize agira ikiba ciwe agwiza akabona kwikorera akazi rero ikintu kitagwiriye kiba gishitse Pawulo ahugura abantu kutaravuga ijambo igaburo rishitse ikintu gishitse abana bari kurya ibyo kurya bidashitse ugatuma badakura kandi bavutse abana baravutse mu gakiza tufite benshi tubatiza dufite benshi twigisha bakemera Imana kwemera Imana no kuvuka mu mwuka rero abakenewe igaburo rishitse rigwiriye Pawulo abwira abantu arabwira ngo izo zo kurya rero kuko Yesu yaravuze ngo muzatungwa n'umutsima muzatungwa n'iri jambo ryayo rero iryo jambo ngo rigwire ribe ryinshi kandi ngo ubwinshi bwaryo ngo ribe rifite n'ubwenge ribe rifite ubwenge abantu baramubwira amagambo adafite ubwenge bakiga ibitari byo bakiga ibitari mu kuri arababwira ngo ribe rifite ubwenge rigwire rifite n'ubwenge icya gatatu arababwira ngo mwigishanye iryo ni ijambo ryiza kwigishanya abantu b'Imana abana tuvuga bavuse babuze inyigisho ubu ngubu abana benshi cyangwa abantu benshi babaza inyigisho za Bibiliya ntazo bazi kwigisha kurya ni ijambo ryiza cyane umuntu kwiga ni kwiga ikintu umuntu atazi abantu cyangwa gushaka kwiga ijambo ry'Imana ariko Pawulo yarababwiye ngo kugira ngo mukure neza mwigishanye icya kabiri ngo muhugurane ibyo ni ibintu bitandukanye ni bibiri mwigishanye kandi muhugurane kandi mugwize ubwenge iryo jambo ryaba rifite ibintu uko ari bitatu ngo ntimuzabe ingumba z'amatwi ntimuzabe ibigwari ntimuzaba ibihingo muzakura uburyo kuri tureba muri iyi minsi turimo abantu ntibagwije ijambo ry'Imana ni nusu ni mwatiye ni imirimo dukora y'Imana ni vuba iratugende ntanda umwanya wose tuweza umwanya muto ariko ijambo rya mbere rero umuntu wavutse mu mwuka umuntu wavutse mu gakiza akwiriye guhabwa igaburo rikwiriye igaburo ni ijambo ry'Imana rikwiriye rishitse uriya muntu w'Imana yaravuze ngo ijambo ryawe rimaze kuza rimaze gushika ngo naraririye rimbera ibyishimo n'umunezero mu mutima wacu iryo ni ijambo ry'Imana iyo rishitse mu muntu akarirya neza rikamugeramo ngo rizarigira icyo rimuhinduraho ngo rizari ibyishimo rikaba n'umunezero muri we amen abantu bo ijambo ry'Imana bagatemagurana abantu bo ijambo ry'Imana bakamarana abantu bo ijambo ry'Imana nuko barya ibifunguye nuko sigaburo rishitse oyaye bari mu kurya ibintu bidashitse bakarya ibitari byo ariko abantu babiriye bakarya ijambo ry'Imana neza ritunganye ngo rizareba ibyishimo n'umunezero kandi ngo rikabahindukira imbaraga muri bo icyo cya mbere cyerekana umukristo ni igaburo rikwiriye ijambo ry'Imana rishitse hariya mu gitabo cy'Abefeso hazavuga ngo mutware ijambo ry'Imana Pawulo yavuze iri jambo ry'Imana kenshi cyane mu nzandiko ziwe mu Efeso yarabwiye ngo muritware arigereranya n'ibintu bigeze kuri 5 aravuga ngo ni ingofero ni umukandara ni ibirato ni ingabo y'igituza azana ijambo ry'Imana arigira ikintu rero bituma abantu bakomera nuko baba yarigize ikintu kigwiriye barigwiriye neza riragwira rifata ku mutwe rifata igituza rifata ibirenge ribarigwiriye aravuga ngo nimwakora izo ngizo rero ngo muzaba mukomeye muzaba abasirikare neza bakwiriye buzuye ituma dutsindwa ku rugamba tugatsindwa mu kuntambara dufite nuko tugera tutari nta musirikare w'u Rwanda atari yorwana afite inzara tukamubona igihugu ntavuze bagenda bikoreye inkoko bagenda bakibitoki bagira bate kiyorwana ntiyoja ku rugamba ntibishoboka inzara ni inzara nimaze abantu ntibabonye igaburo rikwiriye cyo gituma satana batera akabashobora neza kuko baba bafite inzara bafite ingamba zibiri bafite intambara y'inzara noneho hagari intambara y'amasasu ya satani ntabwo yabishobora Pawulo aravuga rero ngo ijambo rigwire muri mwebwe mugwize ijambo ry'Imana mugwize ubwenge bw'Imana kandi ngo mwigishanye kandi ngo muhugurane ngo aho niho hagarara neza mukaba abasirikare nyabasirikare ba Kristo iyo ijambo rya mbere rivuga kuko umuntu
akuri kubona igaburo rikwiriye mu byo ubona byose ukabona abantu tibafatika ni inzara ibisha kandi iyo nzara tibazi ko ari inzara ijambo ry'Imana tibariye tibahaze umuntu utahaze ntiyakora umuntu utahaze ntiyagenda umuntu utahaze ntacyo yakora na kimwe kuko aba afite inzara rero Pawulo avuga ngo bigwire turizo kurya bishitse gaburo ryiza rikwiriye iyo jambo rya mbere rero ryipimeho kandi urigwize ya kabiri rero navuze ngo nukwemera kurya abantu barumva kwira kurya abantu apeti yarashitse ngaho nadusomere turusomera mu gitabo ca Matayo 5 umurongo wa 6 5 umurongo wa 6 Matayo turebe ijambo rya kabiri rivuga ngo kwemera kurya yego hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka kuko aribo bazahazwa Imana ishimwe cyane amena iri jambo rero ni Yesu waribwiye abantu ngo abona abantu baraje ngo arazamuka umusozi ngo abantu baramukurikira barazamuka ari benshi cyane ngo arabicaza ku musozi baricara baragandika baba benshi cyane ngo arabareba arabakuta mu ijisho Yesu ari umuhanuzi Yesu arazi byose abona ibi barimo amenya izo bafite imitima yabo abona inzara bafite yariyo arayimenya abona inyota bafite yariyo arayimenya ababwira aya magambo atatu reka muri iyi verse imwe ya 6 arababwira ngo hahirwa umuntu ufite inzara n'inyota ariko zo gukiranuka amena kuko bari bamushatse bari bamuzamukanye bashaka bafite inzara y'umutsima benshi bazamukaga bamukurikiye barabakene yarabarishaga ibihumbi bingahe umva ngo yanyuza ahantu bose bagaruke bakagenda bakamukurikira noneho arabareba arafata abantu reka mbigishe mu migani babwire yarabwira ati yahirwa umuntu ugiriye muri mwebwe wicaye hano muri mwebwe n'ufite amahirwe n'ufite apeti n'ufite inzara n'inyota zo gukiranuka amena bavandimwe inyota ijambo ry'Imana yarashize inyota dufite ubunyine ni izindi inzara dufite ubunyine ni izindi ubona umuntu akora amasaha kandi wacu muri Amerika turakora kandi Amerika nabakozi kimwe n'abandi bose ariko bazakora cyane bakora amasaha 12 baba mu kazi bakaja mu kandi arafite tuzi tubiri yava mu kazi agahindura ihuzu uniforme akinjira mu kandi kazi iyo ni inzara iyo ni inyota kandi gukora ni kwiza zikubi ariko muri amasaha yose 80 akoze tasaha nimwe wabona wenda yasoma igitabo cy'Imana tasaha nimwe yasenze ndetse noneho nawa imisi yo gusenga muri weekend niho hazabana amafaranga menshi niho batanga amafaranga twanga twisumbuye nuko abantu twakimenya amakarisi yaba abantu ngo ntakibazo ngo ndasengera ku murongo ngo ndasengera kuri telefone kuko ugiye kuduse ibi ni byiza rwose ni byiza cyane ni byiza mbabadi sivuze ngo ni bibi ariko hari ahandi biri tubwira ngo timukibazo guterana kuko ngo ababyi bagiwe bararibye habe no murongo se wotaraba ku murongo uri muri company tibishoboka uri mu zuma uri ku mirongo y'abandi uri ngo bintu gucika ariko rero inzara abantu bafite ubunyine ni inzara y'umutsima ni inzara y'umubiri Yesu aravuga ko muhahirwa abafite inzara n'inyota y'ukiranuka abantu ubunyine kugira ngo umuntu ari kigaburo ryiza umuntu avuke mu mwuka anawukuremo nuko agira inzara nuko arya iryo gaburo narimvuze amagambo abiri igaburo rikwiriye icya kabiri kwemera kurya abantu ngubu bari mu kubwirwa ngo bargiye bakanga bagira umuntu ngira ijambo no kurivuga ngo yayisuko ngo jewe ngize imyaka mwitorero jewe ndabizi jewe narize jewe ndakuruta jewe genda umuyumbe genda umugira gute abantu ngubu ntibemera kurya ariko biriya tubwiye ngo hahirwa abavyemera hahirwa ababishaka ariko yo gukiranuka abantu barahuze cyane ugize ngo rebe telefone abantu bafite inzara ya media inzara ya telefone bareba bacaginga n'abantu bareba ibyakozwe bareba bariya bari ku YouTube bareba baririmba batura dukino ubungubu habaye ibintu by'urwenya mu telefone n'ibyo abantu nizo barimo ariko Bibiliya yatubwiye ngo hakwiriye kubaho gukunda kurya igityo abantu badakura mu mwuka abantu bakeneye kurya
hahandi twavuze muri Timoteyo bazaba bashaka inyigisho zabo zijanye n'ibyabo. Bavandimwe bantu b'Imana turi ku murongo, ndabasaba ngo birakomeye, turi mu minsi y'imperuka, mu minsi y'utuzi twinshi, mu minsi y'ingorane, ariko hamwe n'izo dushaka umwanya, dushaka ukuntu twakwiheza Imana. Yesu yabwiye abigishwa hariya bariko basenga wa munsi wa Getsemani, arababwira ngo ariko igihe turimwo, uyu mwanya muri kumubona turimwo urupfu, bari mu mwanya w'urupfu. Yesu yari mu rupfu, n'uwo munsi yarapfuye nyine bamufashe. Munaniwe kubana naje isaha yavuze amasaha abiri, munaniwe kubana naje isaha niyo bikomeye, niyo bimeze gutya murananiwe. Azi ubwa mbere, azi ubwa kabiri, azi ubwa gatatu, arabona abantu barananiwe. Ngaho muryame, ngaho nimugene muryame, ndababonye abantu ngubu babuze, banze, tibashaka kurya. Gaburo rihari, ibyo kurya birahari. Yesu yaravuze ngo mpagaze ku muryango ngo ndiko ndakomanga, ngo umuntu niyumva ijwi ryanje ngo agakingura, ngo zinjira dusangire. Azobazanye ikibazo dusangire, dusangire ijambo ry'Imana. Yaravuze ngo uzumva ijwi ryanje agakingura, ngo zinjira mu wiwe, ngo dusangire. Amen. Abantu bari gushaka gukingura ngo basangire na Yesu, barakinze, bashyizeho inzugi. Yesu yaheze hanze. Reka Yesu ntakoresha abantu kw'imashini, ntagufata ngo akubite umwango ngo ari gatarena ngo abomore imyango. Oya, arakomanga, ni ugukoba n'ijwi ryiza rigufiya. Aravuga ngo ndahagaze buri munsi ndakomanga, none nemerera ugakingura. Afite ibintu akwemuriye, afite ingemu nishi azanye iwawe. Yo icyo guhumura amaso ngo urebe Yesu ibintu akwikorereye. Yego. Icyo guhumura amaso ngo urebe ingemu azanye kuri wowe. Aravuga ngo nyabu nakingura, kingura ndaje dusangire. Ariko imiryango abantu bashizeho amakare, imitima bashizeho amakare, ibintu ubu ngubu bashira baragonga, baragira gute, abantu ntibazi kubugiye guca. Bavandimwe rero, ijambo ry'Imana tubwira ngo dukure mu mwuka. Nashaka kuvuga amagambo yombi, hari ibintu zerekana bakuze mu mwuka. Uwakuze mu mwuka agira ibintu zerekana. Ngaho dusomera aho ngaho mu gitabo cy'Abakorinto ba mbere 13 umurongo wa 11. Abakorinto ba mbere 13 umurongo wa 11 ndagira ngo nkiri umwana muto, navugaga nk'umwana muto, ngatekereza nk'umwana muto, kibwira nk'umwana muto. Yego. Ariko maze gukura umva mu z'ubwana. Imana ishimwe. Maze gukura hari ugukura kuri ni ibintu bigaragara. Gukura kubaho kuragaragara ntibyihishe, si ibintu ngo abantu bazana igipimo bapima. Oya. Gukura mu mwuka ni ibintu bigaragara. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo, imbuto bera. Kuko imbuto ni ikintu kigaragara, gifatika, kiriho. Rero uyu Pawulo yaza kubwira Abakorinto bari bafite ibintu byinshi cyane, bari barayobye, ababwira ibintu ariko yivuga iwe. Ariko ngo mu Abakorinto jewe ndikambabwira kiri umwana, hari ibintu nakoraga kiri umwana. Yavuze ibintu bitatu nimba mubibonye. Yavuze ngo kiri umwana, ijambo rya mbere, imvugo yanje ari iyo abantu. Navuga nk'umwana, kavuga nk'umwana. Imvugo z'abantu ubu ngubu n'ikizabana. Umwana burya avuga ikije ku mutima, avuga ikintu atatekereje, avuga ibyo atahaye umwanya ngo abishyire mu mwanya bitekereze. Muzi kuri zebye abantu bavuga ibyo abantu bavuga nyine, uratangara uyu muntu yavuze niwe. Aya magambo avuye muri uyu muntu ukagira isoni, ugatangara. Umuntu ugize imyaka mu rusengero yavuga gutya. Umuntu ugize iyi mvugo y'abakristo. Pawulo aravuga ngo baze gukura, nahinduye imvugo, nahinduye kuvuga, nahinduye ibyo navugaga ndabireka. Icya kabiri aravuga ngo namaze gukura, nahinduye ibitekerezo. Yesu aduhuguje mwinshi. Nahinduye ibitekerezo. Abantu bari mu gutekereza nk'abana, ndetse bamwe nta bitekerezo banafite. Byarashize ubu ngubu basa n'abadafite ibitekerezo, basa n'abasazi. Umusazi ni mutazutekereza, aza yicara aho abonye, abyica abonye, agenda uko abonye, nta gahunda mu bitekerezo. Ariko iyo umuntu atekereza aba afite gahunda. Ati ndatekereza ejo nzoja hanyanaka, umwanya ndagenda gutya, umwanya ndakora iki ngiki, ugapanga gahunda.
noneho ukakora neza ibintu byawe. Pawulo aravuga ngo maze gukura muri kiroho nahinduye ibitekerezo. Amen. Hindura ibitekerezo byiza bihamye bishika ku ntego nziza. Icya gatatu ngo nahinduye kwibwira. Gutekereza no kwibwira ni bitandukanye. Ngo ibyo yibwiraga, ibyo yarazi yibwira, ngo sibyo kandi kiyibwira amaze kuba mukuru. Yego. Ngo yarabiretse ngo none ngo umuntu mukuru, mba umuntu mukuru cyane kuko nari maze kumenya uwo ndi we. Bavandimwe tuve mu bwana muzukuri duhindura imvugo tapazana. Tuve mu bwana nibwo z'ubwana tuvuga, nibwo z'ipagani, imvugo zo kutiramira, imvugo zo guca bugufi, imvugo zo kuvuga uko nshaka, ngo njewe sinantinya kuvuga, ngo njewe sinantinya naka. Izo ni imvugo z'abapagani, imvugo z'ubwana mu gipagani. Imitekerereze duhindura imitekerereze. Imitekerereze tuje imitekerereze y'abakirisitu, imitekerereze myiza ihamye. Icya kabiri kandi twibwira ibyiza niko Imana avuga ngo izo nibwira kubagirira ngo ni byiza gusa. Ariko abantu bari kwibwira bakafata imigambi mibi bakayishira mu ngiro. Ariko ijambo ratubwira ngo amaze kuba umwana yahinduye imvugo, ahindura gutekereza, ahindura n'ibindi. Mu kurangiza aho turangiriza nahanga bukeya somera mu gitabo cy'Abaheburayo ariho tuja kurangiriza. Abaheburayo Ibraniya ni sura 11:22. Nakoze inyigisho sinakoze ubujuma n'inyigisho nakoresheje bukeya mu nababarira. Natumye henshi. 11:22 na kane. Kwizera niko kwatumye. Yego naho. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yangaga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Amena. Amaze gukura. Iyo umuntu amaze gukura hari aza yanga. Hari wanga gukura no wanga no kuvuga. Umaze gukura. Uyu mugabo Mose muza amasha yakuzemo. Mose yagize amasha abiri. Mose yakuze neza. Yakuze ku mugore mubi, mutabaza ku mugore uri umunyage uri mu bubata, umunyamisi umunyehurayo avuka muri uwo mugore. Ariko mu gukura mu kurerwa yarezwe neza cyane. Aregererwa mu nzu ya Farawo, mu nzu y'ibwami. Umukobwa wa Farawo amutoye kuri urusi, nyina yamuhishe. Miriam yari aho ngaho kwamureba, murabize histoire murayize, nagushakira umurezi tiyego. Amurabate agenda akabwira nyina araza umuheza nyina no mureze kandi ari wamuhishe. Noneho akaza amurera abumuyaya kwa Farawo. Akura yigishwa ubwenge bwa Egiputa bwose. Akura arigizo kuyaza ibwami. Akura ari umwana w'umwami kazi. Akura neza, yakuze Mose mu buzima bwiza pe. Ubwana bwe bwose yari mu buzima bwiza cyane. Ariko ngo amaze gukura, hano uyu mugabo wanditse cy'Abaheburayo, ngo amaze gukura ngo aragenzura, arareba. Kaya twasomye mu gitabo cy'Abakorinto, aritegereza. Abona ibikorwa muri yanzu, abona ibikorwa muri bahandi yarari, abona Imana basenga, abona ibyo kurya barya, abona ibyo bambara. Arareba, aragenzura. Abantu bari mu kugenzura aho bari. Abantu baravuse, abantu ariko ntibagenzura aho bicaye, aho bari, aho batuye. Mose aragenzura, arareba neza, amenya kuko aho yicaye, aho atuye n'inzu arimo atari nziza. Arabatuna kandi cyatumye abona ko atari nziza n'ibitekerezo by'umuntu mukuru. Yego. Nuko akiri umwana kigeze abibona, cyazabona nyine Farawo uwo umugore ari we nyina, akamwita mama, abana bose akabita bene wabo. Ariko amaze gukura aragenzura, uyu nguyu si mwene wacu, uyu si mama, uyu si tuvukana. Aravuga ngo noneho ngo yemera. Sobire no ujepo bukeya aho ngaho. Kuri 25 haravuze ngo ahubwo yego agahitamo kurenganwa n'ubwoko bw'Imana. Birutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha. Amena. Umuntu wakuze ntaza areba ku buryohe bw'isi,
ntaza areba ku buryohe bw'amafaranga, azahitamo. Uyu mugabo amaze kureba neza, amaze gukura, yakujije ibitekerezo n'ubwenge, yakujije ingeso nziza, yakujije kwizera, ngo ahitamo. Abantu bananiwe guhitamo, abantu baheze mu rugabangabo, baheze muri terenetre, mwisi hagati na hagati. Amahitamo ye abantu barananiwe, uko kumwe kuri aha ngaha, kundi kuri aha ngaha, no kuba hitamo umuvandimwe. Iyo umuntu yakuze ahitamo. Yesu yabwiye kanisa ryo yari makasa arinde muri Aziya, ariko ngo ubu udakonje tushuwe ukabara ukazuyaza ndakuruka. Abantu bananiwe kugira amahitamo, ariko umuntu amaze gukura, amaze kuba umuntu muzima, ngo ahitamo kurenganywa n'ubwoko bwabo. Yemera kurenganwa, yemera gusonza, yikura mu byo kurya, yikura ku matera, yikura mu nzu nziza, yikura mu matara, yikura hari amunezeza, kuko yari amaze gukura abona ko nta nyungu ihari, ngo yemera kurenganwa n'ubwoko bw'Imana. Amen. Mu by'ukuri umuntu wakuze agira icyo ahindura, wakuze umwuka agira icyo agaya, agira icyo yiyambura. Nako Paulo yavuze ngo mwiyambure. Iyo mutavuga ngo kwiyambura, umuntu iyo yakuze azamye ibyo yambaye ko ari bibi, akamya imyambaro yo yambaye kudakwiriye, aravuga ngo mwiyambure ibiremereye byose. Mose rero amaze gukura, yemera guhindura ubuzima, yemera kuba muri ya nzu, aja mu nzu nziza, yemera kurenganwa n'abantu. Bavandimwe, uhitemo. Iyo umuntu yakuze mu neza, bagakura mu gihagararo cy'umwuka, arahindura, ahitamo, atekereza neza, avuga neza, aba mukuru, none abamubonye bose rya jambo rikamuhindura, bati uriya muntu yarakuze, uriya muntu umwana, nkuko aba yariye, uwariye neza. Nawe nizo kuya bwacu tubona, tubaza tubona igihe twaragaraga inka iriya twabaga mu nka, umuntu yabaga mu kiraro yazaga byibushe, bivuga uno mugabo w'ibyo kuya byanga by'abazungu, ariko yazaga mu kiraro, yashika mu muhana, abatarasuhuye, yicara ku gatorero hamwe n'abandi, ngo uyu muntu avuye mu mibunda, uyu muntu avuye mu biraro, amata kumubonekaho, amata kamugaragaraho. Muri buzo muri ijambo ry'Imana ritugaragareho, ritubonekeho. Niba dusoma ko Paulo yavuze ngo muri nzandiko, turi nzandiko dusomwa n'abantu bose, kuko icyo badusomaho niki nizabe uko twariye, nizabe twumvise, nizabe amahuzu twambaye, kuko iyo umuntu ari byo biragaragara, ariko utariye n'inzara n'umushonji arananuka. Mureke twege ijambo ry'Imana, dushaka umwanya ijambo ry'Imana, umwanya ukwiye, ijambo ry'Imana ribe byinshi muri twebwe rigwiriye, ijambo ry'Imana tubyipimeho, ijambo ry'Imana turitekerezeho, ijambo ry'Imana tumenye aho turi, dukure mu mwuka. Ubwa menshi cyane tuzokomeza undi munsi, reka turekera aho ngaho. Imana yo mu ijuru aho mugisha turabashimiye, kandi nimwadutumira tugaruke, kandi nako turi rubiye mu gitaramo tuzobana igihe cyose. Rafiki yangu wewe katika safari